Hoofnuus vanaand, oud-president Jacob Zuma is verantwoordelik vir byna 30 miljoen rand se regskostes wat verband hou met die wapentransaksiesaak. 8 leerlinge van Milnerton Hoërskool in Kaapstad geskort na gewelddadige boelie-video soos veldbrand versprei. Goeienaand en welkom. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die voormalige president Jacob Zuma gelas om die 28,9 miljoen rand wat die staat aan sy regspan vir die wapentransaksie korrupsie verhoor bestee het met rente terug te betaal. Die betaling moet binne 60 dae geskied, anders kan daar op Zuma se vaste of roerende bates asook sy jaarlikse staatspensioen beslag gelê word. Zuma se regspan het aangevoer dat die fondse wat aan sy regspan betaal is, nie die gevolg van Zuma se toedoen was nie, maar dat hy die regering se regsadvies gevolg het. Die wapentransaksiesaak verwys na die langdurige korrupsieverhoor waarby Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales betrokke is. Dit spruit voort uit 'n omstrede wapenverkrygingspakket van 30 miljoen rand wat in 1999 onderteken is. Die saak kom weer op 4 Desember voor in die Pietermaritzburg Hooggeregshof. Die Zuma Stichting sê hy wag op regsadvies voordat hy op die uitspraak sal reageer. Die nasionale polisiekommissaris van die Masemola sê die polisie soek nog na 4 verdagtes wat verbind word met die massaskietvoorval gister in Westbury, Johannesburg. 2 tieners is doodgeskiet en 5 ander gewond. Die inwoners sê hulle leef in vrees te midde van die voortsleepende geweld in die gebied. 'n Familielid van 2 van die slagoffers sê sy het die skote gehoor. I saw all the boys lying on the stoep, all of them were shot. It was so disgusting. It was so traumatizing. I didn't know what to do. I had to stop the cars in the street to assist us to take the children to the hospital. Die polisie is daarvan oortuig dat die skietvoorval bendeverwant is, maar een van die slagoffers sê hy en sy maats het geen verbintenis met enige bendes nie. 2 friends were shot dead. The other 4 is still in hospital. They just touched me. Still got a bullet in my ear. Yeah. Masemola het Westbury besoek kort na die ontplooiing van die polisie se teenbende-eenheid. We do have some traces which we are following, and there are those behind the scenes assisting us from the community, but we are calling more to come and assist us in tracing these youth so that we can bring them. So I can't really say we will make an arrest in the next hour or today, but surely we, as I said, we know who we are looking for, and we do have some traces that we are currently following. Masemola het ouers gestream wat nie weet waar hulle kinders is nie en sodoende toelaat dat hul kinders by dwelms betrokke raak terwyl hulle by die skool moet wees. Die minister van polisie op verpligte verlof, Senzo Mchunu, ontken enige bande met misdaadsyndikaate. LPS het laaste vrae gestel in Mchunu op sy 4de getuienisdag voor die parlementêre ad hoc komitee wat aantuigings ondersoek van politieke inmenging en misdadigheid in die polisie. Mchunu is weer gepols oor sy verhouding met die omstrede Noordwes sakeman Brown Mokgotsi. Die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nonhlanhla Mkhwanazi het 'n reeks aantuigings gemaak wat aanleiding gegee het tot die komitee. Die aantuigings sluit in dat Mokgotsi bande het met en geklassifiseerde polisie-inligting oorgedra het aan die vermeende onderwêreldfiguur en poging tot moordverdagte Vusimusi Cat Matlala. Mkhwanazi beweer ook dat die minister en Mokgotsi bondgenote is en dat Mokgotsi Matlala ingelig het oor die ontbinding van die politieke moordtaakmag. Both General Masemola and Mkhwanazi testified that you disbanded the PKTT under the mistaken belief that it was the unit investigating drug cartels in Gauteng. Are you aware of that? I'm aware of what they were saying, and I deny it very, very strongly. Their testimony draws a link between that decision and your alleged association with Brown Mokgotsi, who in turn is linked to Cat Matlala, reportedly tied to a Gauteng-based drug cartel. You have denied this claim,
But why do you believe two of the country's most senior police officers would make such serious allegations against you if there was no basis for it? It's something that I'm still quite baffled about, that I'm associated with drug cartels. Now, I'm saying in this room, there's no drug cartel that I'm linked to. There's none. Mkhunu het weer toegegee dat hy Mogotsi ken, maar hy ontken dat hy Matlala al ontmoet het. Die getuienisleier Norman Arendse het die week aangedui dat iemand voor die komitee gaan getuig wat beweer dat die minister 'n sakeverhouding het met Matlala. Die getuie sou ook aanvoer dat Matlala Mkhunu se ANC verkiesingsveldtog befonds. Die identiteit van die getuie is bekend gemaak. The committee will hear testimony from former Minister Sele, that Kat Matlala told him that you and Brown Mogotsi met with Kat Matlala to discuss a project which was your campaign for the ANC president or the deputy president. Now, if former Minister Bheki Cele would say at one point, I met Matlala, I met Mogotsi, and discuss something, that would be a lie, an outright lie, if it were to happen. Mkhwanazi het ook 'n reeks aantuigings van misdaadbande teen die oud-minister van polisie, Bheki Cele, gemaak, insluitend bande met Matlala. Mkhunu het ook Mkhwanazi se bewering ontken dat 'n sogenaamde Groot 5 misdaadsyndikaat werksaam is in Gauteng. Mkhwanazi het verslae van misdaadintelligensie en die polisiekommissaris van die Masemola aangevoer as bron vir die bewering. Cele sal na verwagting môre voor die komitee getuig. Intussen het die Matlanga-kommissie gehoor dat ondersoekbeamptes wat die sluipmoord op die ingenieur Armand Swart ondersoek het, doodsdreigemente ontvang het. Volgens 'n lid van misdaadintelligensie wat net as getuie B bekend staan, is die beamptes voor 'n keuse gestel om 'n bruin koevert te aanvaar of hulle lewe te verloor as hulle sou voortgaan met die ondersoek. Die dreigemente is na bewering gemaak deur 'n vriend van 'n voormalige polisieoffisier, Michael Puletau. Getuie B sê 'n derde opsie is in 'n later stadium van die ondersoek aan hulle gestel. Daarvolgens moes hulle syndikaatlede uit die tronk laat ontsnap of hulle toelaat om omkoopgeld te betaal om vrygelaat te word. Getuie B het voortgetuig dat Swart verkeerdelik geteken is in die sluipmoordaanval. Swart is in April verlede jaar in sy motor buite sy werksplek in Vereniging doodgeskiet. Hy is blykbaar aangesien vir 'n fluitjieblaser wat beweerde korrupsie blootgelê het deur 'n maatskappy wat met die sakeman en moordverdagte Katiso Kat Molefe verbind word. It was triggered by the investigating officer requesting these papers. Now it seemed to be urgent. Something needed to be done urgently, otherwise there was going to be problems. Getuie B beweer ook die hoof van georganiseerde misdaad, majoor-generaal Richard Shibiri, het ingemeng in die ondersoek na Swart se moord. Die getuie het voortgetuig dat Shibiri na 3 koeverte verwys het wat bestem was vir die landdros, aanklaer en ondersoekbeamptes en dat dit op omkopery gedui het. The conversation went on and on and on, and then eventually we were given a chance also to give a brief of the case that we're having. He further gave us also a more insight on this case in particular now to say, oh, well, this case is of a serious nature and your life may be really in danger. Getuie B sê die beamptes is voor 'n keuse gestel as hulle sou voortgaan met die ondersoek na die Swart moord. You have only, you like us investigators, we only have 2 options. You only have an option to accept the bribe and do what those criminals want, or you'll die. Getuie B sal haar getuienis môre voortsit. Die internasionale geregshof in Den Haag sê Israel het 'n verpligting om te verseker dat daar voorsien word in die basiese behoeftes van die burgerlike bevolking van Gaza. Die Wêreldhof het sy regsmening gegee oor Israel se verpligtinge teenoor die VN en ander internasionale organisasies in besette Palestynse gebiede.
Die paneel van 11 regters het voorts bevind dat Israel verplig is om die VN en ander internasionale organisasies se noodledigingshulp in Gaza te ondersteun. Dit sluit in die werk van die VN se hulp- en werksagentskap vir Palestynse vlugtelinge, UNRWA. The court considers that Israel is under an obligation to agree to and facilitate relief schemes provided by the United Nations and its entities, including UNRWA. In its final section on international humanitarian law, the court explains that custom international law prohibits the use of starvation of the civilian population as a method of warfare. Die hof het ook bevind dat Israel nie sy beweringe kon staaf dat 'n groot getal werknemers van UNRWA lede van die militante groep Hamas is nie. Die Israeliese ambassadeur na die Verenigde Nasies, Danny Danon, het die bevinding as skandalig bestempel. Hoewel regsmenings van die Wêreldhof regs en politieke gewig dra, is hulle nie bindend nie en kan die hof dit nie afdwing nie. Net hierna berig ons oor die aanrandingsvideo by die Milnerton Hoërskool en inflasie neig nog 'n bietjie hoër. Bly by ons. Welkom terug. Die polisie het skokgranate afgevuur buite die Milnerton Hoërskool in Kaapstad tydens betogings oor 'n beweerde voorval van gewelddadige boeliegedrag by die skool. 8 leerlinge is voorlopig geskort nadat 'n video van seuns wat 'n medeleerling wreed aanrand soos 'n veldbrand op sosiale media versprei het. Volgens die slagoffer se familie het hy pas klaar gemaak met sy kankerbehandeling. Die polisie optrede het gevolg nadat die betogers oproerig geraak het toe die skoolhoof uitgekom het om 'n griefskrif van EFF-lede te ontvang. Hy het egter omgedraai en geweier om met hulle te praat toe hulle aangedui het dat hulle eers met hom wil praat voordat hulle die griefskrif na hom sal e-pos. They said you have a memorandum to hand over to me. I'm willing to receive the memorandum. So now is there a memorandum that I can receive? And the memorandum is here, but first we need to engage. That is where we are. So unfortunately in my position I cannot engage. Die betogers wat lede van verskeie burgerlike organisasies en politieke partye insluit, eis optrede teen die leerlinge wat glo betrokke was by die beweerde aanval. Die 8 leerlinge is voorlopig geskort na die beweerde voorval verlede donderdag by die skool. In die video kan gesien word hoe die leerling met hokkiestokke en ander voorwerpe aangerand word. Die voorval het wydverspreide veroordeling en woede ontlok. Die betogers eis deursigtigheid van die skool. Those boys in majority are over 18, so those are adults who knew very well what they were doing and who knew very well the consequences of what they were doing. Not only did they physically hurt that boy, but they psychologically killed a future of this country, as that face of the boy is now going viral in each and every corner of the country. Die provinsiale onderwysdepartement sê die geskorste leerlinge sal 'n tugverhoor moet bywoon. The school, after an immediate and initial investigation, have precautionarily suspended 8 learners who will now face a disciplinary hearing. There will be continued psychosocial and counselling support made available, and we will continue to monitor the situation. The school is treating this with the seriousness it does deserve. Die polisie het bevestig dat hy 'n saak ondersoek van aanranding met die doel om ernstig te beseer. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die premier van Gauteng, Panjasa Lesufi, het aangekondig dat die provinsie se misdaadvoorkomingsbewaarders by die Gautengse Verkeerspolisie-departement geïntegreer gaan word. Die ondersoek na die wettigheid van die bewaarders het ontstaan nadat die KZN polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, hulle wettige ontplooiing tydens 'n parlementêre ad hoc komitee vergadering betwis het. Die meerderheid van die 8800 misdaadvoorkomingsbewaarders sal formele opleiding ondergaan en in Gautengse Verkeerspolisie-departement opgeneem word. Die ander sal na munisipaliteite herontplooi word om wetstoepassing te ondersteun en verskeie regeringsdepartemente by te staan. The wardens will cease to exist in their current format. This will be done in a phased approach. They will now be repurposed to be part of the Gauteng Traffic Police and Special Law Enforcement Unit SLEU and other strategic security partners that will work with them.
Lesofie sê die bewaarders is met goedkeuring van die minister van Justisie aangestel. To grant this traffic wardens legal authority, the provincial government evoked Section 334 of the Criminal Procedure Act, and this section authorizes the Minister of Justice to designate specific officials as peace officers. Lesofie het ook verseker dat die bewaarders steeds hul toelaas sal ontvang terwyl hulle opleiding ondergaan. Verbruikersinflasie het in September tot 3,4% gestyg vanaf 3,3% in Augustus. Dis egter steeds binne die Reserwebank se inflasiekoers teiken van 3 tot 6%. Die grootste bydraers tot die styging was behuising, gebruiksartikels, voedsel en nie-alkoholiese drankies. Krag, gas en ander brandstowwe, sowel as watervoorsiening is steeds hoog. Syfers toon dat vleispryse bly styg en op die hoogste vlak sedert 2018 is. If we look, however, at the meat side of things, inflation is still quite sticky, and I do think there is some after effects coming through from the foot and mouth disease that we saw coming into the Eastern Cape and parts of KwaZulu-Natal, and that has put some upward pressure on your meat prices. We know that exports tend to be banned when foot and mouth disease hits South Africa, and so there has been a bit of a pressure point there. Kom ons kyk hoe die markte om 8 uur vanaand vertoon het. Die Tafelberg Nasionale Park in die Kaapse Skiereiland vier die seldsame vaardighede van een van sy veldwagters. James Minye is 'n uiters bekwame spoorsnyer. Sy opsporingsvernuf het gelei tot die inhegtenisneming van talle misdadigers wat besoekers aan die park teiken. Die Tafelberg Nasionale Park is ongeveer 25.000 hektaar groot en word geheel en al deur Kaapstad omring. 'n Uitdaging vir veldwagters, omdat dit byna onmoontlik is om so groot gebied behoorlik te patrolleer. Ten spyte van waarskuwings word besoekers soms beroof terwyl hulle die staproetes gebruik. Dis dan wanneer Minye se vaardighede ingespan word. Hy is die enigste meester spoorsnyer in die provinsie en het die kuns by sy pa, wat ook 'n spoorsnyer was, geleer. Master tracker, it's a skill which is developed highly because you're not looking at only in a track. You have to be knowing behavior of animals, people behavior. You have to track any tracks in a different weather conditions. It is difficult for someone who doesn't know, who doesn't have that knowledge, because it's another level of skill. Minye het 'n indrukwekkende hoeveelheid prestasies op sy kerfstok. Not which Sandparks was about to close it for public because of the crime. It was highly, every day people were marked, people were raped, horse riders were being thrown off from their horses. So I arrived in 2003. I said, let me go and see what can I do around this crime. I managed to do 4 arrests in that day. In die afgelope 6 jaar was daar omtrent geen misdaad in die gebied waar Minye werksaam is nie. Well, we are quite blessed to have someone of his skill and knowledge, and it's quite remarkable that he got this training while a young boy at home looking after, cattle and animals, sheep and goats. And that skill that he learnt there, he's now able to apply it here. And we are quite proud that he's also imparting that skill to the other rangers. Veldwagters word elke jaar in Julie op Wêreldveldwagtersdag gevier vir hul toewyding aan die omgewing. In ons sportsegment het ons die uitslae van Banyana Banyana se sokkerwedstryd teen die DRK, asook die cricketwedstryd tussen Australië en Engeland by die IKR Vroue Wêreldbeker. Sien jou nou.
van die Afrikaanse redaksie, dankie dat jy saam gekyk het. Ons groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die weer. Vir vandag sien ons miskolle langs die Weskus, andersins baie mooi weer oor die res van die land. Vir môre gaan ons sien miskolle duur steeds voor langs die Weskus en dan ook langs die Suidweskus. Ons sien ook 'n 30% kans vir reën waaraan verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Vir môre is daar 'n waarskuwing uitgereik vir wegwolveldbrande waaraan verwag word in dele van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Baie mooi weer en sonnig in Gauteng. Ons sien Bronkhorstspruit en Springs albei 'n maksimum van 27. Ons volgende provinsie is Limpopo, Phalaborwa maksimum van 31, Bella 927 en dan Messina 1532. Mpumalanga sonnig in die provinsie, Skukuza maksimum van 32, Ermelo 526 en dan Middelburg 1128. KwaZulu-Natal, Ulundi en Richards Bay albei 'n maksimum van 33, Pietermaritzburg 1232 en dan Durban 1629. In die Oos-Kaap koel in die provinsie, Komane 1034, Willowmore 1434 en dan Oos-London 'n maksimum van 35. In die Wes-Kaap, Lensburg 1634 en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei 'n maksimum van 36. Noord-Kaap, Kroeman 1329, Springbok 'n minimum van 13 en dan Sutherland 1631. Vrystaat sien ons sonnig in Wepener met 'n maksimum van 29, Frankfurt 928 en dan Welkom en Bloemfontein albei 'n maksimum van 29. Ons laaste provinsie is Noordwes, Ottosdal 1428 en dan Tosca het 'n maksimum van 31. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.